Tuğanlar assalamu alaikum. Sizlerмен Алла Taala nömreli kanalı. Dostlar, bu sizler ekranda görüp жатқан uruqtuq qo'chqor satilat. Жақшылап назар салыңыздар. Жуон жолпу. Жүні каштан свет. Аштаған жақшы uruqtuq qo'chqor. Bir қатар көріңіздер. Жалауат Сузақ районы Төштөн Айбек ағамыздың қорғасынан шығып жатады. Ассаламу алейкум, Айбек аға, жақсыз ба? Qo'chqor туралы ma'lumot berib qo'ysangiz aka. Yashi, bo'yi. Yaşı 4 şukam. Yashi 4 tish. Ova, az 6 saydı. 6 tish saydi. 6 tishga sayib qo'ydi u. Ova, saydı. 6 tish sayib qo'ydi dostlar. Saydı. Ochig'ini aytaylik ha. Ova, hem alar manam gelip alıp. Özü 4 şuydu saydı. Bir özüm koygan koç. Жылы sevindi. 4 tish, 6 tishni sayib qo'yib turja. 6 saydı da saydı. 6 tish sayib qo'yib tur. Mana büyüz yok, jönünde şu başında ağı var ekan, ak kaş ekan dostlar. Ошол жагында айта кетели. Жоон жолпу qo'chqor. Boyu metr dediniz ha? Metr çıksa gerek ukam. Boyu metr çıksa gerek deydi. Bir qatar görüңүздөр. Жоон жолпу каштан светте издегендер. Өзүңүздөр толук маалымат аласыздар. Линия кандай болуп калат aka? 5 jet болуп калат. 5 жетин козуларыбы? Ошо атайы ошо 5 жетин каштан изде болгонмун. Машалла, 5 жетинин козусу экен. Жакшы. Козулар кандай түштү aka? Жакшыбы? Козулары о, пробник козулары бар. Козулары, пробник козулары бар экен. Кечкинин полный шуга койгонмун. Баасын канча коебуз aka буну? Баасын эми 220 деп коер. 220 кеми бар а? Келишим бар. 220 сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр толук маалымат аласыздар. Кууш кандай экен? Зор ukam. Куушу зорбу? Козулары ham зор түштү. Куушу зор экен. Жакшы кылат дейт достор. Өзүңүздөр келип жеринен көрөсүздөр. Ооба, жүнү өзү түштү. Жүнү өзү түштүбү? Машалла, жүнү өзү түштүр достор. Баасы 220 кеми бар. Өзүңүздөр келесиздер, жеринен көрүп, баалашып сатып аласыздар. Дарегин айта кетсек, дареги Жалал болсо Сузак району Жаңылыйган Төш айылында турат. Айбек агабыздын коргосунда, Өсөр ажабанын эни, Өсөр ажабанын коргосунан 5 жетинин козусу десек дагы болот. Лайк поделиться. Неге достор? Кой берип дагы көрдүк, өзүңүздөр көрүңүздөр. Bir катар жуун жолпу qo'chqor.